Jeste ljudi, ja do vas ovdje i evo nas u drugoj epizodi RO preživljavanja. Poz za YouTube. Aj spamajte. Budite moćni. Dobite ban. I evo nas opet s Eriksom, znači snimamo epizodu 2 Roberto Balkan preživljavanja. I evo Erikson uje mi ja dobio neki Epfela. Vidite moćni ljudi, ovo treba admina dat. Svima. Ajde idemo sa u bazu. Šta ćemo sad? Ništa ljudi, U ovoj epizodi idemo majnati, tako? Idemo da majnamo. Poželite nam sreću. Što ti sve pišeš, ja nisam riječ rekao. Uvijek ti vodiš. A do vas ti imaš kakvu rodicu. Hajde znate, nisam stavio home, to je pa Erik. Hajde, idi home. Jesam, sad će to sve. Izdogađa se, izdogađa se. Ljudi, ovo su naši fanovi, number one, jel tak? Ajde setaj home. A ja idem napraviti si pickaxe. Inače u kuću sam malo bio gradio. Da. Ništa. Što? Ja idem malo prvo da smanjim zvuk. 25, ajde. Ja prvo moram svoju štalu raditi, sam i kokoške držu. Moram raditi. To sam ja napravio. Vidimo šta je Erik napravio. Od prošle epizode, znači da završio je kuću, krenuo da završava treba krov i tako toga. To će pa čekaj. To sam ja tu napravio, znači to tu, sad će ići gore krov. To ćete 2 vrata. Ne pita se. Šta ćeš tu? Šta ćeš tu? Ne, sam vrata napravio. Sva ne treba. Evo čekaj. Je sad novi vrata u boji. Imaš ti drveta? Nemam drveta. Eto ti drveta moja u hodu. Nego što sam htio za sad, da malo još uredim ono pa ćemo ići klijent majnat. Jedan pokazao dole za kokoške što sam radio. A nisi ništa radio, to ja si radio, šta si ti radio? Ja radio to! Svi znaju prošle epizode. Ja radio. A ti si, ajde. Ali ovo sam ja sam dovalio svinju. To, tako treba. I stavio sam ovdje skale, ovdje sam skale napravio da možem lijepo skočiti. Dobro, barem si nešto uradio. Nego, nabavi mi 2 vrata. 2 vrata sad ću ja. A bacio sam ti drvo, daj, pa možeš kraftat tu. Ovo će biti ovako. To ti krafta. Oj, uvićete. Prštamo se. Zašto? Što sam htio, kak se zove? Što sam htio? Nema majna, nema čekaj. Drvo da, daj gdje mi je drvo. Aj ubijaj to. Dao sam ti drvo. Vi stvarno dao čovjek, aj dobro. Ide dao crafting table da napravim vrata lijepo. Ide ako imaš stakla imalo, da ima prozorova. Ima stakla, ima ti ovdje unutarska stakla. Koliko ti treba? Bio sam peko 32 komada. Da ti treba pain ili glas? Daj sam da je staklo neko. Misli. Evo ti unutra često bol. Bunt. Kako ono C privata i sad, jel ne? Nije C privata, nego se sam loka čest pogledaš C modify. Aj napiš nešto u chat da vidim tačan. C modify, aj piš nešto, ne mogu nikad niku pamti, Erik. A pa Erikson, jel moram ti teško. Nije ti 0, nego ovo je survival. Vidi, moram C. Tako. Ne moraš. Viš što je lokano. What the hell? Sam ti dodao? Jesam. Dodao sam ova stakla tu. Znači još ove. Dobro, još ovdje. A napravit ću automatsku farmu. Ovo je ovako prirodni način, znači farmerski način, to je prirodni. Šta su ljudi skupili ovdje? Dobro šta znam, neki fanovi. Snimamo sad. Kasnije doleti. Ajde idemo majnat, nema više čekanja, šta čekat? Idemo dole. Imam ti ja rane, meni bacio onaj. Dao mi čovjek rane. Evo admin leti, admini nemojte letit.
Evo ti na podu rane, alo. Ne gleda on A ništa, jebi ga, on ja. ko muva bez glave. Ti mi je samo staklo. Tu. Ajde, gdje ćemo majka? Idemo, Čekaj, ostavi na ovaj pikeks razbijeni. Evo ti, treba pikeks, evo ti. Drž. Idemo vam dole, ima jedan cave. Je tak tu. Jed, nemoj gladan ići u cave, ja. Tak da ću samo utirat mikrofon ako mi neko uleti. Nemamo kola. Jebika, šta ću ja? Daj ti onaj cave sad ovdje je bio dole cave. Jackie. Pa ovdje je negdje bio cave, čekaj. Sad Eriksonova misterija da traži Ja cave. sam malo gledao. What you Pa gonna negdje do? ovdje je bio cave, ja ne znam. With a big fat path. Tako ide, evo ga cave. Niđe vezi. ovdje. A je mi cave, jebote, Mutiram se. pogledao. Evo me. Sam je Ado ode, Šta si ti? A evo Gdje si Ade, ti utek ovo tebi nije, šta je ovo? Pa nije to Šta, ček, cave, ček. jebote, ja govorim. Učim se kad uđe da Šta? postade noć rad mene, zašto sam ušao u ovu rupu. A to ti je Pa ajmo ništa, idemo, šta ja znam, gdje ćemo? Ja sam se pogubio. Hoćemo majnati ili ćemo škarat oko? Majnat, Pa vam gore gledaj, ajmo započeti, šta ja znam. Gore u onoj planini pa prema dolić. Aj ti započni, ja ću prvo naći neki cave. Znam da je ovdje bilo Ajde cave napravim ovako. brzinski još jedan pickaxe. Ne znam, nema gore na planini. Bio gore na... Da, gore Ajde. na planini je bio cave. Idemo Ići, gore na ići. planinu, aj. Gore na planini je bio cave, ja sam te bacio pickaxe, ti ga nisi Nisam malo da pokupio. sparim Smrade kokoške. jedan. Bobo, smrade! Ajde, Što noć stavi? gledaj se ljudi? taslače. Šta rade ljudi? A bit će farma kokoški, adna farma kokoški, znači prodavač meso od njih možete naručiti na adovaskoke.ba. Znači najbolji, najprirodniji, najsočniji. Piši od mene paučno. Paučino. Gdje si ti? Lol. Ja sam gore na planini, sad kupim drvo, ali treba će Znaš šta? sa torčeve. Ja kao... Šta? Nemam blagi, što sam htio reći. Mi smo još nespremni za farmanje. Ti kao moj velik Snimamo fan. 7 minuta, na 10. minuti ćemo krenuti pravo da majnamo. Ovo je A sad meni već je 8 sedma. minuta. Sad je 8. U mene A i tačno 7, pokazuju 57. čošak. Meni isto. Ajde Ja idemo, znam gdje da- si ti? Ovamo, krafta. A majke ti kako ti triba? A gdje si ti men dilmatinac, nisi Evo ti sad ti prepoznao. doći Erikson. Jel tebi sve lipo? A, jesi Jeste. moderan čovječ. Gađa me skeleton. Nemoj ti moju krv, Ubi ga ti. ubi ga. A ja sam gore već u Aj cave. teleportovat ću se na te, neće se puno vučiti. TP, Aj. Erik. Opa. Evo nas. Znači Erikson profesionalac je našao ok, zašto je haker, ima X-ray i on to sam stopira pauzirati i nastavi snimati. Aha. A nije, Oh, nije. Nego ovaj skin imam zato što mi je ovo trenutno survival account, moj premium account je na mome a admin moj accountu i i onda sam survival dobio account skin. i admin account su oba dva krakovani, zašto sam ja crack for life? Crack for life, koja se drogira. A jebe ja, pa ne može Ja idem dol sada pravo pić, šta je briga, znači, još na što naletim, ja. Aj ti pić dole, aj. Pa da namjerno ide Popašt ćeš lavu, ja. Bude, šta ću ja. Malo ću ovak skrenut, pa ću opet zabit se. Pa ću stavit koji torč ovdje. Pa cijelo kako to Pa ću majno. malo ovan skrenut, pa ću opet dol. Znam da je to najglupiji način. Evo ga, ovo je znači, imamo u blizini. Još nisam ponio šavol, imaš li šavol? Ajde vam malo rašite u imam. zemlju, da ima šta ima. Ne koliko durability, ja imam 2 durability na Jesi njemu. čoban. A svo drvo pretvorio u Sačka, imam ja stikove, idem, ja. nema problem. O jebote, biš. Ubijte ovaj srba stiš. Aj, sad čekaj, Ne, alo, eto, iznad tebe je crafting, Sad ću ja, imam pa ja sad ću ja ovamo donijet balans, drveto. sačekaj, samo.
Šta je Sad ću spunio? ja nama craftat. Znači to tu. Da, craftam sebi šovel. Craftat ću nam ja šavu. Evo, craftao sam sebi. Dobro, ajde. Znači ja ću vam provjeriti šta ima ovdje gdje je ova zemlja. Mada nema ništa mogu se platiti. Šta su dijamanti? Ima nešto, ima li nešto, nema nešto, ima li nešto. Što se rude ovako slabo spavnaju? Jebem ti silverfish, pa što se spavnaš ovdje? Jebote, Sve ovo ima koliko je? Biš jak, Biš. Ado in action! Ado in action! Ado moj, Ado. Sjo. Raping time, Ispobio. man. Ajde tamo da iskoristim ovo. Idemo vam nastavit čekirat šta ima. Čujem ja još. To je lutka moja! Šta, pa mi još nemamo nijedan iron. A što sam ja naletio na iron, zašto znam da kraj zemlje je tu negdje bio, imao sam tašća, to nikog ne interesuje, dobro, hajde. To nikog ne interesuje, pišite da nikog ne interesuje, neće nikad ni iron napaptiš. Imam 5 irona. Dobro. Evo, imamo još ovdje. Inače, ljudi, ovo su tek prve epizode, bit će ludla kasnije, garant ćemo ići na neke evente što je survival igrači, PvP u arene, nešto. Igrat ćemo mi survival games, svašta ćemo mi igrat, ne bojte se. Ovo je preživljavanje, ne survival games. Kaj? Ovo je samo pričam za Rebirth of Balkan, preživljavanje, mislim, na serveru, arene i te zezancije, mob arena i tak to. Jes Boban. A jesi ubičio dole. Jes naišao na dijamante, izgleda da jesi ovdje. A jesam guzicu ovdje cool našao. Ne, još šta ima kod Sony Ericssona. A nisi ti sposoban za ništa. A daj ba barem 10 irona da naleti, znači bude interesantno. Ljudi donirajte nam itina slobodno. To na sljedeće početke epizode, znači ja ću doći na server reći u chatu. Znači snimam za 5 minuta, kad krenem da snimam, bacite iteme na mene i et. Bacajte šta hoćete, dijamanata, znači prihvaćam uvijek, ne odbijam. Nego, ima li čeg, sem to coola. Ma nema ovdje cave-a, što je problem. Idem ja dol zabit se pravo kopa, šta me briga, šta bude. Trebalo sam X-ray mašinu ovdje upalit, ali to ti iz Minecrafta normalno. Ma pali odmah, korištavaj bugove, nis džabe tu. A nisu to bugovi, bog da bilo je popravljeno već. Šta, baš od njih? Koliko je verzija Minecrafta bila? Našao sam na lapis lazuli. Ne ozbiljno. LOL! Da se smijem, ja govorim LOL! To sam od Ericssona pokrio, štaš. Ovo ću moći prodati nekim ljudima, znači, evo najavljujem ljudi, imam 30 komada lapis lazuli, ja prodajem ga za... 10 dajemo da usjeti... Šta me izbaci sa sebe? Nemoj prestati snimat, samo glasiš normalno. Ne snimam, evo, samo to. You are already connected to server, what the fuck, čekaj. Greška ljudi. Uglavnom, ja imam 30 komada lapis lazuli, ja prodajem za 10, to je tradam za 10 diamonda, ham reći. Kako ćemo to odraditi, preko admina ćemo nekog odraditi, znači nema tu zajebanci. Javite se u komentare ko želi kupiti lapis lazuli. Ne mogu ja stopirati. Stopiraj video sekundu, moraš sekundu stopirati. Ajde, stopirao sam. Ajde sekundu. Stopirao sam. Nemo, moram sestra restartovat internet. Jesi, dobre. Ajde, moram router restartat, aj. I kao, i tako, i eto. Nego, gdje sam ja stao? Evo ga izašao sa TeamSpeaka. Jadničak pobavio se, krio se derat. Sestra mu mora restartovat rute, šta će sestru da restartuje rute? To na neki haker. Džezba snimam. Pusa. Još više irona. Znači,
došli smo do ovog bedroka. I malo idemo četat s ljudima dok Erikson ne dođe. Njega će garant trebati 15 minuta, on će malo duže zašto je on nošao. Ja sad namjerno snimam da bi to njemu bilo krivo. I eto, to je takav život. Skupili smo 14 irona. Idemo home. Ne znam ono šta da sad radim više. Šta ja da namjesti taj protect? Nek pija namjesti. Bam ga ja. Znači dan je tu, negdje u skeletnom krepu. Jo, Eriksone. Šta sad skrivio Eriksone? Da ima šta treba Erikson urat. Ne zna šifr, vada. User was moved to your channel. Tako. Inače ja sam nastavio cijelo vrijeme, sam šutio, onda sam trolao u chatu da ti me ne čuješ, haha, Erikson ošao. Dobrodošao nazad, Erikson. Kako se osjećaš? Nakon sam te izdao i nastavio snimati. Sad će Erikson nastaviti snimati dok sam ja traču o njemu dok on nije bio tu narednih 2 minuta. 16 minuta snimam. Da. Ti tamo nastavi majnat, sam da napravim sebi onaj Furence i... A ne, imamo u kući Furence. Šta si ti radio? Ništa kopo oko ovoj pričao o tebi Imamo dva i govorio kak da tradam lep slazi za 10 diamonda. I eto. Mačit. Jesi nastavio snimat, a? Jesam snimat. On nastavio snimat, ja snimao, sad znači svi dislike njega. Ko ima dužu epizodu bolji. Na šta sam našao? To si našao. O jebu sebe čovjek, kam seljački pričat. Amo ne. Ja dvo čovjeka vidi u blizini. En kokoške jedne. Čeka. Ne prikonje, ajde. Trpi. Uglavnom ima se 14 irona komada. To ćemo, znači samo na iron pickaxe potrošiti. Znači sam ćemo na to. Imam ja 8 još. Dobro, onda što. Nek da napravim sve neki chest. Ovo će biti dio ovaj dio će biti moja soba, eto sad sam ja to rekao. Šta tvoja soba, nema tvoje sobe. Ovdje je moja soba. Evo još irona. Ne napravio krov od kuće više. Ti došao do bedroka? Ja doni do ona dok si ti tam. Bavo. Nisam iskonto da sam do bedroka došao. Ovo će biti moja soba, ja sam moderan. Dio kakvu drveta ovo ima taj treba. Idemo, di se majna na level 11, idemo pravo. Tako. Jesam dobra soba i retardirana. Oje. I u retardacije majko bila. A to će se kasnije urijet malo bolje. Dobro, Aren se peče i gledaj kak gotin ima. Do vas. Kažete vi ovak nešto ima, nećete nikad u životu vašem. Čekaj, da do tebe. Ja, ovdje mi je malo čudno ono kad se možeš teleportovati, tako to. To nisam dugo mogao. To ti tako da ne, znači. To je tako na ovakvim serverima. Daj mi drbe. Što je ovo ja? To je moja special ultimate beautiful soba. Sad zbuniš. Isuse. Ne znaš ti da gradiš, to ti je problem. Nemam ja vremena za grad, ja sam extreme survivor. Ja kad se prvi put igrao Minecraft, ja sam samo ukopao se u zemlju i tu i nabavio sam stvari, donosio i to i tu. Pa tako to i treba. Da nemoj mi! Sam probaj, mojte. Ne, ubit ćeš me! Debio. Nisi me uspio ubiti, jebote, imao sam srce. Pogledaj vi da viće da sam te prestao udarat. Da te ne ubijem. Debio, sva ću ubit, volim briga. Ja ga još prestanem udarati, on mene nastavi udarati. Sve se nema, auto se kupuje, a? Aha. Pogledaj. Upravo tako. Ima kod njega ovo je. Dobro. Šta si ti imao što imao? Imao sjekiru, dobro. Ali nisam ništa imao za sjekiru, imao tu se. Ma inak to ćemo sve zajedno imati, šta ja radim ovdje. Nego ovo će biti storage room, to sam tačnije htio reći, ovo ovako ovo je. A da sruši to, ružno je. A de? Aj ti ruši, ja ću staviti često. Daj ti meni iteme. Dobit ćeš. Evo.
To ima dvije sekire. Slučajno. Ja... Samo to. Mrš, nema više za te ništa. Ja sad pravim čestove. Mora čestove za storage room. A on mi ima storage room dole u podrumu. Kaki, nije to u fazonu danas. Danas ti je... Amo napraviti to na novu Danas kuću. ti je ovako to se sve u jednom. U sredini će biti stvari, znači ko lopata i tak to. Ovo će biti, znači, cobblestone i drvo i još drveta i tak te dizancije. Ispod njega će biti oni otpadi, stingos, oni seeds i tak to. Dobro, moglo bi se i ovo, ajde ovo je to ovdje. Ne znam da li treba nam dirt uopšte, ajde nek tu stoji dom. Daj ti meni modify. Ovdje ovo, ovdje malo moćnije stvari. Ovo ću lepo slazili, ispod njega će biti hrana. A tu treba biti... Ovo tu. A znaš šta ću sad kraftat? Sad ću kraftat iron armor, tebi nema ništa. Alo, ne diraj to ću samo za stvari koristiti. Uzo moj iron koji sam ja peku. Ja, evo ga ovdje. Učite rukom, jebem. Nemoj me ubijet. Imam 21 minut, taj privod kraj, znaš ti koliko treba ovo da se uploadi. Privod kraju. Da koliko? Koliko snimao ti otprilike? A na je tvoj internet, ja sam 19 minuta. Erikson, jel sad vas? Jest. A, sad je 19. Ja pitam u imenu... Erikson. Da. Erikson. Erikson. Ajde još sad bez je pričaj za kraj, hajde jebat. Ništa moji ljudi, ako vam se svidio video, lajkajte, subscribeajte, vidimo se u idućoj epizodi na Rebirth Balkanu sa Adovastom. Do idućeg gledanja, doviđenja. Šta? Ajde Ado, Do recimo. not resit. Evako, pošto mene server jebe, ja ne mogu nikak da ukcam C-modify naredni minutu, to je to što se tiče ove epizode, Erikson failo, ja vino. Gledajte poteo, znači, ako ikad budete udar prosti na stealth-teste u blizini. Znate šta? Ado ne smije jest svinjeti. Normalno, ja sam pošten musliman. Ili to smiješno? Ništa, ajde, do idućeg gledanja, bok. Pa musliman, Allahu ekber. Ajde, reci bok, ajde. Ćao, pozdrav, raja.